rukice se uhvatite. Idemo zajedno. Na 3, 4, sad. Može? Idemo. 3, 4, sad. Leteli su na nog ružanke, devojke. Lepeli su na nog ružanke, devojke. Devojke iz ruže, lepe su ko ruže. Devojke iz ruže, lepe su ko ruže. 1, 2, 3, hop, vrati, 2, banke. One nose na noje leki opanke. Najlepše su na noje. Ispravi se. Ružanke seljanke. Najlepše su na noje. Ružanke seljanke. Bravo. Idemo sad drugi. Super, još jedno ću. Ajmo drugi, rukice na kukove, dječaci, rukice tu, idemo na divna. Idemo prvi dio, rukice tu. Može? Samo pomjeramo, nogicu za nogom. Ajmo. Prvo desna pa stiže lijeva i tako sve u krug do 4. Ajdemo, ne pričaj. 3, 4, sad. Divna, čarne oči ima. Druga strana. Čarne oči ima. Spuštamo, idemo dame, 3, 4, sad. Da me hoće pogledati nima. Druga strana. Da me hoće pogledati nima. Bravo. Super, možete se predstaviti kako se zovete? Ja sam Ivana Zerčević, a ovo je Kulturno-umjetničko društvo Komovi, najmlađa grupa, polaznici. A tu iz Andrijevice? Iz Andrijevice, jeste. Evo 11 godina smo tu. 11 godina radimo s ovom djecom i tako. Ovo su najmlađa djeca, imamo još 3 starosne grupe. Super, odlični ste. Hvala vam.